ni ibyegeranyo sipoti Rwanda nk'ibisanzwe twe twahisemo siporo. Icyo usabwa ni ukumva iki kiganiro tugakomezanya ukumva amakuru twaguteguriye aka kanya agezweho kabisa. Abasore b'Amavubi mbere yo kuza mu ikipe y'igihugu rwose ndabona benshi muri bo baragiye batsinda mu makipe bakinamo. Rero umva bose uko bitwaye muri no wikendi turangije, wumve uko byagenze, wumve umusaruro baje gutanga mu ikipe y'igihugu Amavubi. Rero ni abakinnyi bagera ku 9 muri no wikendi rwose, bose tukaba tugiye kubava imuzi n'imuzingo tukubwire uko bitwaye muri shampiyona bakinamo muri izi mpera z'iki cyumweru rero gishize. Zisize bamwe mu makipe nyine, amwe mu makipe akinamo abanyarwanda hanze yarwo asoje shampiyona, nubwo ibikombe byabuze. Umukino wa AFC Leopards ya Gitego Artele wasubitswe ugeze kure, kuko wari ugeze ku munota wa 60 kubera umusifuzi wakubiswe nyine hariya mu gihugu cya Kenya. Ibintu byo gukubita abasifuzi ngira ngo hano mu Rwanda byaracitse, ariko mu gihugu cya Kenya bo baracyakubitwa kabisa. Rero muri iyi nkuru rero tugiye kurebera hamwe uko abakinnyi b'abanyarwanda bitwaye mu mpera z'icyumweru gishize. Rero uwa mbere tugiye guheraho kabisa ni umukinnyi witwaye neza, ni umukinnyi uzakina Europa League rwose, bamwita Bizimana Djihad, akaba akina mu ikipe ya Krivabas FC yo mu gihugu cya Ukraine. Bizimana Djihad rero na Krivabas yewe rero kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ku itariki ya 25 Gicurasi umwaka wa 2024 nibwo bakinnye umukino wa nyuma wa shampiyona, aho batsinzwe n'ikipe ya Meinai ibitego 3-0. Djihad ntabwo byagenze neza, ariko ubanza ari uko bamaze kubona itike ibemerera kuzakina UEFA Europa League. Rero Djihad yinjiye mu kibuga asimbura bane Krivabas rero basoreje ku mwanya wa gatatu n'amanota agera kuri 57, mu gihe Shakhtar Donetsk yegukanye igikombe ifite amanota agera kuri 71. Krivabas rero ya Djihad ikaba yaramaze kubona itike yo kuzakina ijonjora rya muno twihanganira kabisa, ni ijonjora rya Europa Conference League kabisa. Iranama kuwa kane nawe rwose ngo yiteguye kuzakina, akazahura na Chelsea bidasubirwaho confirmed 100%, miliyari ku ijana. Djihad rwose akazahura n'abakinnyi bakomeye mu ikipe ya Chelsea barimo nk'aba Nicolas Jackson ndetse n'abandi bakinnyi ba Christophe Nkunku n'abandi bakinnyi ba Mikhail Modric ukomoka mu gihugu cya Ukraine, naho no musore akina. Djihad rwose akazakina n'abasore musanzwe muzi ibikonyuzi n'ikipe nka Chelsea ifite Champions League ebyiri na shampiyona umuba. Djihad rwose akazabacakirana nayo muri Europa Conference League. Nk'uko twatangiye tubivuga rero, tujya rukire kuri mugenzi wacu cyangwa se umwe mu mugenzi wacu ni w'umunyarwanda, bamwita Gitego Artile. Rero Gitego Artile akaba akina mu ikipe ya AFC Leopards. AFC Leopards rero ikaba ejo yarakinaga na Kenya Police umukino wa 1/2 wa Mozart Bet Cup. Ni umukino wahagaze rero ugeze ku munota wa 60 nyuma y'uko umusifuzi wo ku ruhande yatewe ibintu n'abafana bikamugiraho ingaruka, biza kuba rero ngombwa ko uyu musifuzi umukino utaza gukomeza kubera iki kibazo nyine uno musifuzi yagize. Rero ibi rero byabaye nyine ku munota wa 60 kabisa. Rero byitezwe ko umukino uzasubukurwa uyu munsi nyine, uza gusubukurwa uno munsi nyine ku wa mbere, ugakomeza nyine ku munota wa 60 umukino wari ugezeho, ariko nta mufana uzaba wemerewe ko bamaze kuba baninga abafana b'ikipe ya Kenya Police, kuko waje guhagarara nyine Kenya Police FC ifite igitego 1-0. Artile yari yabanje mu kibuga, n'iryo sanka nyine ryabaye ara mu gihugu cya Kenya. Undi twihuta cyane, iracyari ibyegeranyo Sport Rwanda, dukomezanye kandi tuze kurangizanya.
bamwita Mugisha Bonheur Casemiro, akaba akina mu ikipe ya AS Marisa. Ejo rero hashize, ubwo ni ku cyumweru tariki ya 26 Gicurasi, AS Marisa ya Mugisha Bonheur Casemiro yahuye n'uruva gusenya rwose, aho yaje kubinyagirwa na Benja ibitego 3-0. ubu iyi kipe rero ifite ibyago byinshi byo kumanuka mu cyiciro cya kabiri, kuko ni iya nyuma n'amanota agera kuri 12. Beja rero ya mbere ifite amanota agera kuri 28 yose rwose. Tuva aho ngaho rero twiyerekereze kuri Yannick Mukunzi na Byiringiro Rage muri Sun Vikings IF. Yannick Mukunzi rero yinjiye mu kibuga ku munota wa 89. Kumva ko abanyarwanda hano naho bageramiwe pe, kwinjiramo mu mukino usa nkaho ugiye kurangira. Rero mu gihe mugenzi we rero Byiringiro Rage we ntiyigeze anagikandagiramo rwose kuri iki cyumweru, ubwo batsindaga ibitego 3. Aba nabo ntabwo borohewe cyane, ntabwo bari kubona umwanya wo gukina, cyane ko bazaza no mu ikipe y'igihugu Amavubi. Rero baje kuba banyagirwa na Orugaraitse ku mukino w'umunsi wa 10 wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri ara mu gihugu cya Suwede. Ubu iyi kipe rero ni ya 6 kuko ifite amanota agera kuri 6 n'amanota agera kuri 15, mu gihe Landskroona ya mbere ifite amanota agera kuri 21. Tuve kuri abo ngabo rero twerekeze kuri Raphael Yorke ukina mu ikipe ya Jeffrey IF. Raphael Yorke yakinnye iminota igera kuri 79 ejo hashize ku cyumweru, ubwo ikipe ye ya Jeffrey IF yatsindaga Ilebro ibitego 3 ku gitego kimwe mu mukino w'umunsi wa 10 wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Swede. Ubu ikipe rero iri ku mwanya wa 8 n'amanota agera kuri 13, mu gihe Landskroona rero ya mbere ifite amanota agera kuri 21. Nguko uko Raphael Yorke yitwaye muri ino weekend, rwose yitwaye neza. Undi ni Mutsinzi Ange Jimmy, umwana wo mu by'Imana rwose, nawe myugariro rwose w'ikipe ya FK Jelfe yari mu gihugu ari i Burayi rwose. Uyu mukinnyi witegura kuza hano mu kipe y'igihugu Amavubi myugariro. Rero Mutsinzi Ange Jimmy rero kuri uyu wa 6 w'icyumweru gishize yabanje mu kibuga akina iminota igira umukino wose kabisa, ku mukino wa shampiyona batsinzemo ni Frekeloy ibitego 2-1. ubu FK Jelfe asigaye akina ubu ngubu, ubu iri ku mwanya wa kabiri rwose n'amanota agera kuri 16. Gusa aya manota yanganya na Vikings ya mbere kabisa rwose. Urumva ko Mutsinzi Ange yitwaye neza mbere yo kuza hano mu Mavubi rwose. Undi bamwita Ntwari Fiacre rwose, muzamu rwose mpuzamahanga unabanzamo nyuma yo kwitwara neza ku mukino wa Mamelodi. Kuri uyu wa 6 rero tariki 25 Gicurasi 2024, Ntwari Fiacre yari rwose nk'ibisanzwe yari yabanje mu izamu rya TS Galaxy ku mukino w'umunsi wa nyuma wa shampiyona y'icyiciro cya mbere ara muri Afurika y'Epfo, aho batsinzwe rwose na Polokwane City igitego 1-0. Ntabwo byabagendekeye neza muri no weekend. Ubundi ikipe ya TS Galaxy rero yasoreje ku mwanya wa 6 n'amanota agera kuri 48, mu gihe Mamelodi Sundowns yamaze kwitwarira igikombe n'amanota agera kuri 73. Undi rero ni Hakim Sahab rwose shusho w'abanyarwanda, akaba akina mu ikipe ya Standard Liège yari mu gihugu cy'Ububiligi mu cyiciro cya mbere rwose. Hakim Sahab yinjiye mu kibuga asimbura ku munsi wo kuwa 6 rero, ku mukino we n'amakipe arimo arashaka nyine itike ya Conference League, nawe ufite amahirwe rwose yo kuba nawe yazakina Conference League akazahura na ba Jihad ndetse na Chelsea. Mu gihe mu Bubiligi nyine baje kuba basoza imikino batsinzwe, ntabwo bitwaye neza
n'ikipe ya Mechelene ibitego 3-2. Rero reka dusoze tujye ku wa nyuma, rwose ni umwe mu bazamu batanga icyizere ko bazitwara neza rwose mu minsi izaza, cyane ko ari umuzamu wabonye amahirwe amwe ariko akaza kuyabyaza umusaruro.